Water Mission Report Simon Thumna Jo Anangai Ki Tawte Tuching Mission Report hi Michael Kuzo ki tipa Thisim Jo hi Athisim min Jo hi le Dreadlocks and Death Akiti Michael Kuzo ki tipa hin Anyawa pana hi apa hi anamunong lo hi Mihon napa hoyaw mo matizi tingu zong le Kapa thita ati bizian hi Ahin apa jo athinay po na hi Hita sa izizi jo hi le Apa hin kumkol hina hi anu hi anakhana anadal ha o hi Chijacho Michael Kuzo hina pa hi nasata anamuno lo hi Ahi wangi nekhat hi Michael Kuzo hin apa farm le na chun agachin akithopi na hi apa hin nato thei tincheng ato sain ahin abang ka le bu ho jong apisi po na hi chuchun Michael Kuzo salung thima kapa hi lungsit po na hi wangin iza mai me hi ati na hi Chuzawen anu koma kinong len kapa koma nung chi taponge ati na hi Chiu seizo chun hobby langa achin suma nei lo wangin suma ki hol panta na hi Michael Kuzo hi rap lampang to hip hop lampang a hi athip ji chun slai chu sumhol na nei ta na hi jingka khat hi lampia ba le hin dukan khat mai azot pa pa chen dukan nei pa chen amin jong helloin ipi ho bunga na ki khop ji ham atin a hin mo to ena hi le Michael Kuzo yang chen kitang asan hoi ma ka ki khom nei poi ke hawin hoi ma cha yang ka chinge po atin na hi le dukan nei pa chen Ebola mati atin adong ki na hi le Michael Kuzo jong kasam hoi ven ka ba the the howin a chi yang ki lo ke na atin na hi le dukan nei pan jong ale dong bo nen Ebola na chi mo na hang na chi the hi atin na hi chen Michael Kuzo jong howin ke na howbong ho jo adong ta na hi le Juba Central 7-day Adventist Church akai hi cho ahin hedo ta na hi chen dukan nei pan jong hawin kai ding in atimin a hi wangin Michael Kuzo cho anong pon ada ha pe ta na hi akira dukan mai azot pa chen dukan nei pa chen a hin ko kinen hatta thum evangelical program ka nei dio hi hungzawin ati na hi le Michael Kuzo cho anong pon a hi wangin dukan nei pa chen atit te te ji chen amo no min aka zaw ta na hi Sin Michael Kuzo chen Adventist pastor hot sei cho angai long khain ki panalian ta nei chile pathenin sabat hi Saturday ko na Sunday a chon lo hi phaitan ai na hin ha chin ta na hi chuina manjang ina Bible ho asimji na changin bale 7-day Adventist to say ho hi di mo moi nam tin a kho jing na hi la adi e ti so ai he do phanen amazon 9 vadunga baptize na changi na hi a baptize am patchen koi man asam ba the thu ho ai lawale asam nen de ho chu koi man asai nai pon ai wangin howin a hung kai pana sabas school ho hu za pat pha chen min a hin sei panta na hi Michael Kuzo za aton bonin samsanin jong asam ki hoi sau chu me Ebola ke sam hoi hoi boy tan se on tyale min na sam sau za nan ve jing ati bilin ai chen Michael Kuzo jong focus apoi midang mo oi mo hin ati na hi hiti chon se wang chen Michael Kuzo hin thilkhat hi ati lo na hi ti chu alung thima chon na hi Michael Kuzo in testimony hover hobung tam wa seji tha jong le kalimi ki che hi ben ke jong na ho ta bang ma ke ati je na hi komahung si chen Michael Kuzo in 7-day Adventist hobung hon angai lo dang cha hin he che na hi it's chung jon chen apa dang cha agia do na lai zen chen Bible chang Matthew bunga chang some ko to asimin a hi wangin naman na hing na ko ho na ngai dam thei wa le vana na pa pathenin na ngai dam lo ding hi ti chu asimin chen pathe ko ma tawen pathen na ma pha sa hin chen mi ngai dam thei da nei hi len atin hi Suzo chen Michael Kuzo in lathum jen hi apa phone number chu akolin amu phanin ki chapum pumen apa chu akolin hi le apan jam ki dang ta en a hin lai koi ne him ka chapa ne hi mati ne hi le Michael Kuzo cha pa o za chen akamin apa kai ge nung sit ta nei ngai damin suzong le ka thelbol ho hi sei a he in nung sit ta nei ngai damin atin akap jing ta na hi chen apan jong boy on mo hi in nung kham hi in na pan na jing jing ye ina hang ki len lang ke jong phathai na bo nge ti Michael Kuzo to century chan choi tan Michael Kuzo la sei na chan
Kapa cho iti hi zang le kamu da ding in kana geren a hi wangin 7 day Adventist hoto sei na zal le panla na zalen tuin kapa to kipa ta in kom khom kin han ta ti na hi Michael ko zo hi tu hin Uganda khupia driver le na to dang dang a bolin a hi Michael ko zo testimony a kona Israel do the chu hi le Christian ai ho in ngai dam bang wa hi e ho zong khal le khali ngai dam so dio hi pathin the bo ki sa